Yabdavaya mapulat na makaitina na sulivat. Saka tu suang kadamnaman aurita supui na kainua semas imazaitoa Yakubu imazaitoa tirua surata imazaitoa yita karam patu tapuru katu dusa karam. 雅各书3章1节到12节。La betek maya kinmenem tu kisan sinsia mapolat. Ayatoa kemelangmu tu ana kisan sinsi uri pada pasarapain anan toa zuma papa penet-penet. Pitoa kemudah-mudanga sepasari-sari iti nama polat. No izo atsaw-tsawa ini ka sepasari angata pitoa si aiwan ki na mapas angata ti maju. Kina tsawa-tsawa nanga ni maju ki warain uta pakirain toa nangwa varong ni maju. Pai no uri pakirain itin toa ligi da piangal toa vatulayan. Pai makaya itina temi ritirit saja paki pengidi kina sawa-sawa na penolat. Saja paki rangi pasaja uri ta sazoain. Pai kini menemu warkul uta namanya toa zoa kina kodar. Lakwa kumali si zuru-zurung nua pupisura wali. Mawa na zoa kedi-kedi papi papenginden si rerain toa warung nua amuntinting caw-caw. Paki penit pasa zoa toa uri sazoain. Pai namanya toa zoa uta aca semat. Kedi-kedi itu ada kina cawa-cawan. Lakwa mi kemudian toa na penarawaca kai. No pupatarwa nanaken azwa kedi-kedi sapui. Makaya lemama toa tali asa arawaca kasyu-kasyu. Ada semat maru sapu yanga saka mawana kasizwanan noa kana pasari-sari wanga itu ada kina cawa-cawan. Makaya lemukuya to ada kina cawa-cawan penolat. Saka mana pada lis toa sapu kasih serem. Sa uripi ta kinai kacawanan marka caw-caw. Maraka na martamadi-madi muji-uji. Marka ayam, marka atuvi-tuvi, marka lava-lava ka penolat. Warai na pakirai to warung noa caw-caw. Paki rarengen anga paurit. Mina semas nekaanan no caw-caw benara pakirai to warung ni maju. Ini ka autsengan pasariu. Saka kina perluan noa si pasaca duku. Pai ta semat ada sisam parawas to ada marereng ada kama semas. Namanya uta ada semat ada si kuya-kuya setua sini paki suar toa semasa mati marka caw-caw. Azwa semam parawas katoa kemuyas mamawa angala kina sizwanan. La marka ku vite ini kan nangwa maya toa zoa. Mataita sitsvud kai makaya semuvud toa sangwa katoa sakuya zalum. Pai la vite ichijiku kasyu. Ini ka makaya benanga letoa
kanlang budu kasyo inika makaya benanga letwa ichijiku pai apuda zalum inika makaya uta pakaizwa twa sangwa zalum aichu kainwa cemas督促大家们你不把达尔万带女间善用口舌。当一个人没有用诚实的心讲话，就含有欺骗的成分，将会兴起纷争。表面上讲得冠冕堂皇，符合伦理道德及信仰标准，但实际上没有出于爱，这样的话语无法带来教导的果效。邪僻的话语不会为生命带来益处，只有伤害。但求至高的上主教导我们说话，说出合宜的话语，使我们能安慰忧伤的人。愿我们学会管理自己的舌头，说造就人的好话，使人获得益处，让自己的生活变得更好。Sinaya tu soka jaman-jaman. Sakana kwe nui katina na penasaitan kemasivarung ivu toi cuaca si ivuan tayau nui katina nama penasaitan ivu vensavesatina ivu ta si ivuan tayau tara izo ta si serapai tara izo rivu-rivuan tayau saka icuaca si ivuan tayau na kuyangata mi vavavan tayau toi cuaca si ivuan matu pacen-cen tua nangwawa tayau lakwa nakaangata no kasituan tua kiliva kai cuaca si ivuan tayau acuan nama tu cua kai tara izuan ini kasika mangwa tayau saka icuan na kuya-kuya kai tayau ini ka roi kasizuan tua mana mangwa no takini kasawan tayau kiamina mapasa itu tayau saka aicua ta sema tayau tumuru ta nutim latinana ivu ta nangwangwa akai latinana masidwa ta kai tayau makaya ivu ta nangwangwa akaya semasa tuana semalimisi anama paura cau-cau saka latinana kemelang kituru kipaporingau tua ta semat saka makai tina ivu tua nangwangwa akai saka namakai namangwa timai manga saka na tamangwa aiswa ta kini kacawan ayakana pasemarau saka督促大家们你把给你们tayau一口两舌，在信仰团契常造成极大伤害。愿主保守我的口舌。Aisha jangan nupata dosa tua semat. Aisha mazai tua takina tutulan tayau. Cara isua kodara kina kuya tayau arupasa itu. Aisha si pasamara-mara januti. No riau rabat sai chua na kuya-kuya ta kai tayau. Ini karo kasituan tua mana selungaan tua takina tutulan tayau. Siangai mazai tini kiukai. Nuna mata zua ini katina kipaporing atau ta syaiwana hita tangal mapata dosa aiswa ta semat ini kana wa nuna matucu sakalatina na kia ong to semas latinana turturuan sakana kipaporing otin to ta syaiwan ayaya pasamarau tu soka zaman-zaman to sini paki nemen-nemeta nuten saka kainuri ania kamai tari vavau kia ongamen lasu turuan na ichuania si aivan la menana ki pauringa otoania si aivan aurina makemena masitu atoania si aivan lasu turuan namen turina makemena ivu tuan nangwangwa akai apopupichu ro tuati mai manga ayamena ki aung sakamali-mali ku inuri pakata sungadan ti Yesu Kristo amen. Mali-mali tu cua kaja menaman nama kaji nama seselangan sumupu kilaro itu amana pazazika tenua ta cemas la ta pina ene saja pasusuin ayakan apa semarau sakanu izo ini kana malungwa aku kina sarisanan lamunana pazazika tanga mapolat ayakan apa semarau latina nasudeva
读出来给你阿达湾，大家平安。